phúc mày Irish race bên thế mấy hệ declaration hệ rau hô khâu mân say hô khâu nuông mấy đồng giặc vài mại không mấy đồng anh bình thường lúc mày ta cần ví dụ spend cái này ta buông cái mấy đồng luôn khâu present ta cần cái future anh xem mà nuông mấy đồng declaration thế này là nuông ai nuông đồng thế mà quý lúc mày sẽ nuông mấy quầy nuông đồng thế nuông mày làm này thế quá bậc này quá bậc giá mà quá bậc này English rồi thế luồng này nó kế không dạy vào thế nào có nào mấy khi hè anh hiểu là quá bậc này quá bậc mình làm sao hay confusion này nó nói ta suốt ta cố đúng vậy à ta cố đúng vậy luồng này ta suốt cố sao thế nó lên sợi không pin đâu chúng tàu nó nói anh hiểu không RNCM này rồi mẹ, Loop Form này rồi mẹ, Organizations Ashram này rồi mẹ, Roman Naga Youth Organization Manipur này rồi mẹ, Longmai đồng tiền nên hisu này rồi mẹ, Nam Pi qua hisu này rồi mẹ mà, đinh mà mình tông là đinh của thế, anh em cũng đinh là phô tụi mày, ta số câu học này mà mình tông là đinh là phô tụi mày, họ là người khác. Public Declaration, Longmai, the 10th September 2024. The representatives of Longmians, Zone, and state-level RNCM, RNLPM, RNSOM, RNYOM leaders, village authorities by Nampao, Kola, Kunpu, women's societies, youth organizations, students' union, and Rongmei people from various parts of Manipur state gathered at the Rongmei People's Consultative meeting at Longmai village on 10th September 2024 hereby declare. The Rongmei people reaffirm our unwavering support and mandate to the RNCM and its frontal organizations led by KC Savio Gamay, RNCM, Chingjili Upanmai, RNLPM, Daichi Gamay, RNSOM, and Richard Kamay, RNYOM, respectively. We appreciate their selfless dedication to the cause of the people and expect continued leadership and appeal for greater and strong unity. The Rongmei people endorse the RNCM's stance on the illegitimacy of the current RNPO, whose elections are conducted unconstitutionally without RNCM's participation. The Rongmei people re-entrust the RNCM to oversee all matters concerned within the jurisdiction of Manipur and beyond whenever necessary. Rongmei people stand by the framework agreement signed between the Government of India and the National Socialist Council of Nagaland, GPRN, on 3rd August 2015. The Rongmei people urge for prompt fulfillment of the people's aspiration, and patience is wearing thin. The Rongmei people recommit to upholding the decisions made at the Rongmei People's Convention 2018, held at Tamenglong headquarters, and also reaffirm our former representative decisions and shall keep it with our utmost faith. The Rongmei people pledge to preserve and conserve the rich flora, fauna, natural resources, land, and properties of Rongmei people, by which we are entitled and identified to be a Rongmei tribe. The Rongmei peoples pray to the Almighty God for wisdom and strength to realize the declaration in its entirety. The Rongmei people authorize the President RNCM to sign on behalf of all Rongmei people of Manipur State and members present today. May Rongmei, Quy Rongmei, Kong Sudiam,
Ngôi Vân Ống